posljednjih nekoliko godina Google je bio toliko dominantan da je držao oko 90% globalnog tržišta internet pretraga i svi koristimo Google pretragu već godinama. A sada sve više koristimo i AI asistente poput ChatGPT-a, Gemini-a, Copilota. Po zvaničnim podacima OpenAI-a oko 21% svih konverzacija u ChatGPT-u u posljednjih godinu dana odnosilo se upravo na pretragu informacija. Zato pitanje koje mnogi postavljaju jeste da li AI menja Google i kada je bolje koristiti Google pretragu, a kada AI asistente. Danas ćemo podeliti podatke o tome koliko ljudi koristi AI umjesto pretrage, odakle AI crpi svoje informacije i dati vam vrlo jasne smjernice kada je praktičnije koristiti Google, a kada AI, ali i kako da kombinujete oba za najbolje rezultate. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala AI Talks. Ako ste se pitali gdje AI nalazi svoje odgovore, iza kulisa se oslanja na ogroman skup podataka prikupljenih sa interneta. Istraživanja pokazuju da je Reddit trenutno najveći pojedinačni izvor znanja za modele velikih jezičkih modela. Analiza 150.000 AI citata otkrila je da oko 40% referenciji u AI generisanim odgovorima potiče upravo sa Reddit diskusija. Wikipedia je drugi najveći izvor sa oko 26% citiranih referenciji, a slede platforme sa bogatim video sadržajem YouTube i Google pretraga 23%. Da, zanimljivo je da Googleovi rezultati pretrage također čine značajan deo znanja koje AI koristi, što znači da su mnogi odgovori koje AI daje zapravo parafraze sadržaja pronađenog putem pretraživača. AI asistenti briljiraju u situacijama gdje je potrebna dubina, objašnjenje ili kreativnost. Kada postavljate složena pitanja i želite objašnjenje korak po korak, ChatGPT ili Gemini će vam dati jasan i razgovetan odgovor, dok bi Google izmacio gomilu linkova. Kada vam treba kreativni sadržaj, tekst, ideje, prevodi, brainstorming, AI je daleko brži i fleksibilniji. Kada radite sa kodom, Copilot i ChatGPT mogu da napišu funkciju, objasne grešku ili daju primjer, što je mnogo brže od čitanja foruma. Kada radite u poslovnim alatima, Microsoft Copilot unutar Worda, Excela i Outlooka može odmah da uradi zadatak umjesto vas bez googlanja tutoriala. Kada želite personalizovani savjet, AI vam može postavljati podpitanja, prilagođavati odgovor vašoj situaciji i ponašati se kao sagovornik. Sa druge strane, Google i dalje ima situacije u kojima je nezamenjiv. Ako vam treba brza činjenica, koliko stanovnika ima Beograd ili kakvo je vreme sutra, Google će vam izbaciti odgovor odmah u posebnoj kartici. Za vesti i aktuelne događaje, Google je neprikosnoven. Ako želite da saznate rezultat sinoćnje utakmice ili trenutnu cenu akcija, Google indeksira sadržaj u realnom vremenu. AI modeli, osim ako nemaju aktivnu internet vezu i pretragu, često ne znaju šta se desilo juče i informacije koje pružaju mogu biti zastarele, pogotovo ako nismo zadali vremensku odrednicu u okviru samog prompta. Google je važan i kada vam treba pouzdan izvor. Ako vas, na primjer, zanima EU regulativa o podacima, Google će vas odvesti direktno na sajt Europske komisije gdje možete pročitati taj dokument. AI bi vam možda dao parafrazu, ali bez mogućnosti da sami provjerite detalje. Isto važi i kada želite različita mišljenja. Ako tražite najbolji restoran u Beogradu, ChatGPT će vam dati nekoliko predloga, ali Google će vam pokazati recenzije, fotografije i ocjene stotina korisnika iz njihovog servisa Google Maps. Za multimediju i lokalne pretrage, adrese, mape, fotografije, video sadržaj, Google je daleko praktičniji jer ima integrisane servise poput Mapsa i YouTube-a. AI modeli tek uvode vizualne mogućnosti, ali još uvijek ne mogu da zamene Google ekosistem u ovim zadacima. Ne morate birati, najbolji rezultati dolaze kada koristite AI i Google pretragu zajedno. Na primjer, počnite sa ChatGPT-em da dobijete pregled teme i osnovno objašnjenje, onda koristite Google da provjerite činjenice, nađete najnovije informacije i različite izvore tih informacija. A onda se vratite na AI i tražite da sažme članke ili objasni pojmove na koje ste naišli. Na ovaj način dobijate najbolje iz oba sveta. AI vam štedi vreme i daje objašnjenja, a Google vam daje sigurnost i provjeru tačnosti svih informacija. AI asistenti poput ChatGPT-a, Gemini-a, Copilota donijeli su novu dimenziju pretrage, konverzaciju, kreativnost i personalizovane savjete i zahteve. Google i dalje ostaje kralj brzih, tačnih, svežih informacija. Dakle, ako želite objašnjenje ili ideje,
pitajte AI. Ako želite provjerene i najnovije podatke, pitajte Google. Najefikasniji ste kada znate da koristite jedno, a kada drugo. Ili oba zajedno. Ako vam je ova epizoda bila korisna, zapratite nas na našim kanalima, podelite sa kolegama i prijateljima. U sljedećoj epizodi pričamo o tome šta znači bezbedna upotreba AI alata i kako da zaštitite svoju privatnost u eri veštačke inteligencije.